米德伦的罗米阿米阿祈祷每一天。Pavrian no kawas kita do kulaitai a faluzo， 主要赐给我们坚韧的心智。Sarikaka mapulung， 平安。Malazai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I Yakob sakalima atsefang sakamutep atusir suarsa sarikakaau kau pakai ni ai I ngangan no tapang a pali ayawai tu suaning da atam lau kupi arawan namo ami hatili to pales saan。 雅各书第5章第10节说：弟兄姐妹们，要记得奉主名说话的先知们，要学习他们受苦和忍耐的榜样。Sarikakaau awai ko jima atam lau pakaliasai to karurayan a lemak nika I urip no pari ayawai to suar a pakaaraw kita to nipafrian no kawas a kulaitai a faluzo ta pakahalili ko mitiaray to kawas atam lau to pales no orib。 每个人总会遭遇困境，然而我们却在先知的生命中看见了主所赐的坚忍的心智，使信靠主的人得以在患难中心生忍耐。米德伦给大，我们同心祷告。Tapangau yo marau-rau ko faluzur ako ikarurayan a lemak I lamaan kako nauhani upitiaran no orib ako kiso pataneteken iso ko faluzur ako saka pakaluil kako to kapalesan a lemak no orib。 主啊，当我在困境中而感到忧虑时，求你帮助我，因你是我的依靠，你坚固我的心智，使我能够胜过生命中的患难。Pakai ni I tatamaanay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。